few words. I wish that this year again is the best edition of the Error Festival. Ďakujem, že ste tu a podporujete aj ten nový Bezumov a začneme ďalej. Thank you for coming, and also with your presence you are supporting the idea of fighting and combating homelessness. It is important. Sorry. Personal wish. Mám moje osobné želanie. Prosím ťa tradične jedna veta po taliansky. Prosím ťa pozdravenie našich priateľov. I have a personal. Máme tu Talianov veľkú skupinu. Un caro benvenuto a tutti amici italiani. I will tell you why Matúš, our mayor, was saying hello in Italian. Poviem vám, prečo si pozrel, a ty to tiež nevieš. My sme začali, prečo? Lebo budúci rok to vyzerá tak, že v Palerme na Sicílii začnú nový festival, ktorý sa bude volať Errori, ktorý priamo vlastne berie si myšlienku nášho festivalu a chce ju preniesť do Palerma na Sicíliu, pripraviť prvej Errori, akože Errori, Palerma. So I'm explaining. I will now explain in English. That's why I was asking Matúš to say a few words in Italian, because next year it seems like in Palermo in Sicily there will be the first edition of Festival Errori, which means our brother or sister or daughter, son, festival edition in Palermo. So that's why we are. And we will continue with another special guest. Budeme pokračovať ďalej v špeciálnych hosťoch. A ja by som rád pozval pána Vagača, starostu Starého mesta, aby nás pozdravil tiež tak oficiálne. So I'm welcoming also the som šťastný a som na to hrdý, že divadlo Bezdomova našlo domov tu u nás v našej budove a v našej mestskej časti. I'm very happy and I'm also honored that the Theatre with No Home found own home in the old city, in this palace which belongs to Old City.